ungazohleketa ku irisimu leri ra ku huma sweswi hi mkhwalo ri nga dumisa xiswo risimu leri ra Jonas Gwangwa risimu ra ko ri thiwetani emaxhoseni ra khale ngopfu risimu leri kambe hikokwalaho ka ku va vayingiseri va rhandza va ri landzelela swi endle ku ri va na ndhuma swinene nakona ku ya Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pat Mathevula ni n'wana risimati wa Jimo wa xitangwa wa xingiritano wa xicacana makunala wa ndandase na ku amukela miyingisero ya mina la Gauteng Mpumalanga a Northwest Limpopo u yi kumeka audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za nambona la Oliveni la nambona mtsakini mi msama mavoko muka khalanga makhisimusi lawa makhisimusi lama se ya fikili la Deep Sleuth la se vanhu va le ku lela leleni loko na ha vulavula le Deep Sleuth ku na nkulukumba wun'wana a nge te hi yena ite yena bullfighter ite yena bullfighter ilwele ngopfu timhaka ta RDP a Deep Sleuth kambe ka a kuma ku vakhanselara lava taka lembe na lembe va hetelela va xava va teka tindlu leti va xavisela vanhu vo huma matikweni ya le handle maAfrika-Dzonga lava va fanele va kuma tindlu leti va nga ti kumi a ni tivi ku swi na ntiyisi ku fika kwihi i ri huma la ka mujaji la khale i kulele aka ri khotso vito ra yena i Patrick ni rivele xivongo xa yena hi ndlela yoyoleyo nokora ku Afrika wa vulavula namuntlha ya mahlweni mi ta tsundzuka ku hela loko ka vhiki a ku ri na nhlengeletano wa ku tlangela malembe ya 40 ya Federation leya ya Congress of South African Trade Unions COSATU laha van'wana va ngi ongeti vanhu va nga talangi ku ya hi valava languteriwe ha ko leswi vitalaka swi tlhelela ka xivutiso xa masiku na minkarhi xa leswaku loko xana minhlangano ya vatirhi ya fambisana na leswi nge le ku endlekeni kwihi ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana bya vatirhi ke xivutiso lexi nge le ku xivutiseni lava ta twa na wena ku angula ku yini nhlengeletano siku ra vumbirhi ra National General Council ya African National Congress ya mahlweni naswo hi ta tsakela ku twa wehe ku angula ku yini hi ta bula na Professor Ntsikelelo Breakfast ivi hi tlhe hi bula na tatana Xingange kusuka ka COSATU sweswo hinkwaswo miyingisero mehe anda ka leswi xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pat Mathevula seke swo vula ntsena leswaku ku sukisela sweswi hi ta twa timhaka leti mi nga khoma tona kwalaho ku mi nga va ku mi yingisela mi ri koho hi ndlela yaleyo ku fika la ka hafu ku bile awara ya 13 ya 12 ivi kusuka kwalano hi bula na Professor Ntsikelelo Breakfast hi languteka NGC va hina ka xifaniso xa ku hi ku ya hi vo va le ku voneni ka yini ku ya hi leswi president va nga kombisa ku ya hi leswi matsalana nga kombisa nto va kha va kaya ku hlaya tinomboro la kambe tinomboro ta hlupha kambe va ti hlayili sweswi va nga twa swona va lava va ri koho va twe swona se kusuka kwalano hi twa na n'wina kumbe angula ku yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo ku na ku kombetelana ngopfu hi tintiho ka ndhaka loko ku Witness D a dlawile ku ongeti un'wana wa lava va nyika vumbhoni leyi a ka Madlanga Commission a nga va pfutisili kumbe a swi tivile ku Witness D i mani se swi nge le ku vangeni swi vulavula swinene hi ndlela yoyoleyo Afrika-Dzonga van'wana va ri kumbexani hi le ku voyameleni katsongo ka mafia state se a ni tivi ku n'wameli yini kwalamu ka kona nomboro hi leyi 0860 002543 na engetela kambe 0860 002543 kumbe ka mi kandziyisa rito ka 0657443911 na ku byela miyingisero meni ri kule le ndzhaku la hi yaku kona ha ri kule ku lo sala ntsena masiku ya ngani ya 11 ntsena ku va hi tikuma hi kha hi ku tisela Xitsonga Music Awards at Thula Mahashi Stadium hi laha hi nga ta va hi ri ku ai mativa Thula Mahashi na kambe ke a hi ku tumingisero wa mina 0860 002543 un'wana i teri hi kuma nkarhi siku rin'wana hi vulavula hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ku ongeti xin'wana xa lexi nga le ku susumeteni xiyimo lexi i mhaka ku va xisati hi vo va nge le ku kumeni ngopfu swivandla hi vo va nga na mali hi vo va nge le ku tirheni hi yo mhaka ku ri na hoyihoyi leyi nga ka yona a ni tivi ku n'wameri yini mhaka yeleyo kambe yin'wana yo vava yeleyo ku vavanuna va hanya mahlweni va dlaya varhandziwa va vona van'wana va tlhela va ti dlaya xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini hi ta huma njhani ka ntshava leyi hi ta huma njhani ka xiyimo lexi hi nga ka xona kambe swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi swi languta ku ya amahlweni hi ndlela leyi ta twa na n'wina kumbe angula muka yini eka mbulavulo lowu hi nga eka wona hi ndlela leyi nomboro 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911
1 hi ndlela leyo xitlhangoma hi lowu hi nga si ta nghena ka xitlhangoma n'wana miyingiserini vutisa ku loko a languta ku hela ka vhiki a ku ri na ntlangu lowu a wu ri koho a Peter Mokaba i ri vone holobye wa swa mitlangu i vone xandla xa holobye wa swa mitlangu i vone premier wa Gauteng i vone premier wa Limpopo i vone premier wa Mpumalanga i vone va MEC vo hambanahambana va ye hi swa vona kumbe va ye hi swa ntirho na hey a ntivi hi nga swi susa hi nga swi hambanisa hi ku namuntlha loko ni kan famba la dorobeni hlangana na premier a ka ha ri premier i says popi hi nga swi kota sweswo a ntivi kambe hi ta twa n'wini wo sungula hi lowu Nhlekani Khalanga minjhani? Epfukile minjhani? Hi pfukile ma. A khensa. Mina ni aka yin'wani xangu manale sala na mi nga dyambitsi ze hifa. Moni ya antungeni. Impela disa mbitsi buthet. Sweswi mi nge madzolonga ya rimbewu. Phela victim ya loyi a dlaya ku munhu a tlhela ti dlaya. A hi tshikeni ku va hi va blindfolded la. Loko munhu a dlaya ku ti dlaya. A dlaya munhu hi lori i twe ku vava ngopfu. Hina hangi feyila munhu la nga endla sweswo. Kambe hi n'wi feyila hi mhaka ya ku a vurile ku i twa ku vava hi nga endli nchumu kumbe hi n'wi feyila hi ku va a hleketa ku hi nge endli nchumu. I va a vule swin'wanyana. Ti-signals ti kona ka ti-case ta GBV Buthet. I va a ripotini amaxakeni a ka vanghana ivi va twa ingaku i lo phunta. If I've jika teka xiboho xexo mina na ti-cases in principles but it's subject for another day. A hi vulavuleni leyi Buthet a ni la ku vulavula hi swilo swo stress a ni la ku vulavula hi swilo swo hlekisa. Sweswi ni vulavulaka na n'wina ni ma swi ta ku DRC yi na hina la SADC ene hi pfumeleri sweswi ni vulavulaka na n'wina ve le America ma ta va treatiwa nje swihlanganyanisa se le crash Philip Tshisekedi na Paul Kagame va busy va sayine peace deal already sweswi ni nga vulavula na n'wina amahlweni ka Donald Trump loyi a nga va treata nje swihlanganyanisa ntsinini Buthet swi tirhisa vusiwana ku humelela yini hina maAfrika ivi ku tlhela ku va na lava va twaka va kha hina hi ma-Pan Africa kona kwala South Africa. Kambe a hi tlheleleni ka yaleyo ya ku va khomiwa kumbe va endliwa ngeti i tincece ku nga va ku ri yini xi susumeta ku va pfumela ku va vonaka onge va suse matimba lama va nga va xeriwa wona hi tiko ku i varhangeri va hundzuka vanhu lava u nga ri va le ku kombeleni hi nga va hi fike njhani kwalaho. Hi fike lani Buthet ma swi vona mo ni byela leswi mi nga swi vona mi swi voni ECOWAS yi kote ku solve problem a va lava ku teka mfumo hi mugqivela a Benin. ECOWAS hi la matiko lamambirhi ya nga kona va kota ku va solvela va nga koti ku vutla mfumo lava va fane va vutle mfumo se vona va endle yini va file ku hayi la Africa la a nge hi pfuni hi nchumu a hi yeni America la hi nga ta pfuneka kona i rinyaju Buthet. ECOWAS yi heta ku solvela Benin sweswi problem se vona va vuye va ti langutisa ivi va tlhela va tinyaja i va treata nje swihlangi sweswi ni vulavulaka na n'wina mati va a treata president ya Mauritania a ku ha ku vulavula a n'wi kavanyeta ku kavanyeta leswi a swi tlula n'wina loko minkarhi yin'wana mi kha mi gwirimbisana na lavo ka va nga tivi ku va vulavula yini aka lowu nongonoko a ni tivi ku ma ni kuma Buthet. Na mi vulavula njhani ku vanhu vo ka va nga tivi ku va vulavula yini ka Buthet a hi faceni a ni vanhu va ta lava fika va vulavula swi nga nyawuli loko swi nga nyawuli ma va pala n'wina hi ncuva loko mi kha na vo ncuva loko swi fika mi ba checkmate mi titwa ku munhu loyi a nga ri na nchumu o ta ka Afrika wa vulavula a ni i lava ku ndla leswiya a rivala ku n'we mo introduce loko mi ku mun'wana ivi yana la Afrika ka loko langutisa lawa ni vona yini ni huma ku hi sweswo Buthet se ma swi vona hina hi ri ma-Africa ni a hi na leadership a hi kombi nchumu se Donald Trump i busy no hi kandziyela hi ri ma-Africa ene why DRC yi tshike ECOWAS leyi nga ka yona yi ta ka hina la ivi yi tlhela yi pfumelela ma-South president ya kona i mani Zimbabwe sweswi hi vulavulaka Zimbabwe leyi nga ku feyileni Pan-Africanism himpela hi helela kwini hi ri ma-Africa maswaku why America na USA ti prospera va famba mahlweni
I ku loko va vona Pat Kalanga a kota ku endla movha kumbe a endla yini va n'wi teka va n'wi endla muakatiko wa tiko rero a endla swin'wana na South Africa ya va na michini wo printa ti-license good why hi nga teki student swa hina leswi hi nga ta swi mentora Bootpad loko a ku ri mina president a ni ta teka student ni swi yisa kwele swi ya traina swi kota ku dila na michini lowuya na South Africa a hi xoti hi nchumu mara wo hlupheka mi yi president yi te yi ntona loko yi pfula speech ni vula murhangeri wa hina wo sungula hayi a va tshiki ku bombisela vanhu hi timovha swi vula hi sweswo swi ri i ri hambi loko ku ri ku mi kuma mali n'wina la ka mpfuka mi nga bombiseli vanhu hi ti-Lamborghini I can't swinene kambe loko kumbexana hi ngo lulamisela ya sweswiwani chairperson ya SADC sweswi ni vulavulaka na wena i president Matamela Cyril Ramaphosa hi mhaka ya ku veni Afrika-Dzonga yi ta va yi ri teke vurhangeri bya SADC kusukisela sweswi ku fika hi n'hweti ya Hukuri hi n'hweti ya Mawuwani kumbe Mhawuri haxawa yi kahle kahle Mhawuri haxawa hi ndlela yoleyo se ka cincaniwa sweswiwani i Afrika-Dzonga yi sungule hi n'hweti leya Hukuri ku fika le ka n'hweti leya Mhawuri haxawa se laha hi nga ta vona ku loko se vurhangeri byi ri emavokweni ya tiko ra Afrika-Dzonga ku ta endleka yini ke kambe hambiswiritano 0860 002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani ku tikomba ku nga ri na munhu la kambe nomboro i 0860 002543 timhaka to tala leti mingiseri loyi a nga vulavula hi toho ndlela leyo vakulukumba lava kumbe na mhani luya wa muhaxi lava va nga hetelela va hehliwa hi timhaka ta ku ongeti ve le ku pfuneni ku ngungumerisa vanhu ku ya a Russia sweswi ni vulavulaka na wena va humini hi bail tolo van'wani va nge a va nga fanele va hume hi bail hi ndlela leyo kambe xivutiso ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti a va nga fanelangi va hetelele va sayini kumbe va hetelela va endle hi ndlela yoleyo kambe ke a hi tweneni loyi 0860 002543 a hi ku twimingiselo wa mina ku hi angula ku yini hi ndlela leyo a Burkina Faso va teke switichi leswiya swa mafurha swa va Total va swi cinca va swa ha ri Total se i Baraka Energies na ku ta tshama a Burkina Faso na hinkwaswo leswi nga ta endliwa swa timali hinkwato se ti ta tshama kwalaho a swo vutliwa a hi amukeleni no mingiseri nhlekani Ahee Bothad minjhani? hi pfukeni minjhani tati Hi pfukile. a khensa Ni ta tsakela ku va xikala vito. inkomu sesi Na ku vulavula hi timhaka ta gender based violence ku nkarhi wun'wanyani hi ri vavasati mi nga kuma ku u tshama na yena n'wanuna a ku sapota ni ivi nkarhi wu ya wu kha wu famba a ni tivi ku vo dlina va luza interest munhu a nga ha vi ka wena i ku fana na mina ndi swona ni hlangane na munhu luya loko ni n'wi kuma okay a ni pfuna kuma ntirho ivi then a ni nakisa muti mara sweswo a nga ha ri ka mina so swi komba ku loko ku ri ku mina ya kuma munhu un'wanyana u tshama kha ni byela ku loko wo kuma munhu ni ta ku dlaya so ku ri vavanuna a tivi ku loko munhu a va a kha a nghenela ka timhaka ta marhandzu loko munhu se yena a nga ha ku tsakeli a nga koti ku vula ku no a nga ha ku tsakeli u ku tshikisa sweswo a ku bisa hi moya and then the next thing wena loko se i sungula ku acta i twa ku vava kambe kumbexani mo ka mi nga nyikani nkarhi kahle wa ku vulavula hi swona nkarhi hava nyika nkarhi munhu wa nyikiwa o decide ku byela ku hayi yena i sharp mara a kha nga ti kombetisi ni mi twini so na ku va va na hi leya ya witness deed lava va nga boti leyi a nga dlayiwa wa witness deed mani ku swi nga va njhani ku loko ku ri ku vanhu lava va witnessa va kha va nyika vumbhoni lebyi va byi nyikaku va nyikiwa swi kha swi nga twali vanhu va nga swi tivi ku i mani la nyikaku na ti-voice letiya kumbe va zama ku ti tumbeta
i ntiyiso ngopfu ku na van'wani va vulavula ku timhaka ta ku onge timhangu letiya kumbe marito lama ma nga tumbetiwangi kenela ama nga tumbetiwangi kahle lava va ta ku fana na n'wina sweswi mi nga ti thya xikalavito un'wana wa mitwa ku ho i mani lo mara a hi tlheleleni ka liya ya GBV mi nga sungula hi yona sesi ku munhu wa huma ka wena ha fika la hi ti langutaka hi vona ku leswi hi swi endlaku loko ha sungula rirhandzu leri ku na nkarhi lowu se hi tshikaka hi nga ha swi endli mara ni tisa ku rirhandzu a ro fane sweswiya ni nga tshama ni munhu a hlangana mina patwini na byela ku no n'wa swimanimani la ku tshama na wena loko ku ri ku a vona ni nga handli swona a tshame hansi na mina a ni byele ku la na laha a wa handli swona okay hi kota ku lunghisa a ni ve rirhandzu a ri swi voni sweswo rirhandzu ri nge ve rirhandzu a ri swi voni sweswo masita ve rirhandzu a ri swi voni ku leswi a wu ndli swona rirhandzu ve ri tshama ri kha ri vona swi swinene a ri voni swi swo biha loko se ku ze ku sungula ku vona ka swi swo biha swi vula ku rirhandzu a ra ha ri kona ene loko ri nga ha ri kona munhu un'wanyana yena a nga la ku amukela ti byela ku no ni n'wi dyondzise xikolo ni n'wi xavele movha vona ya no ni mi twile sesi ni mi twile ai ya tika inkomo sesi wa mina inkomo sesi 0860002543 i ntiyiso timhaka ta rirhandzu haya masiva leswi a swo dya ku masiva loko ri rhandza munhu na hamba ka dyisa sweswi a swi na a swi nchumu kambe loko se ri herile hi ko nga ta swi vona ku dya thyaka swi fana na sweswiya hambi i to poxa swi fana na sweswiya swa ku a ni ngo munhu wa ka vutomi byin'wana na byin'wana bya yena wa faya sekete i pfokele minjhani papa a kensa me ni veke xipikarini ene swi endla ku mi nga twali kahle le handle le xipikara ku ri ka nghenisa ka bluetooth ya mina no va na xivutiso xin'we la a swi tivi ku ri xi lava sanrhali or xi lava rhali na hi ku sanrhali a ni va lipoto va sanrhali va national a lava ku tiva ku loko va ta lava veka rhanda bolt leyi ka laya a makhado laya a va languteni vanhu lava ka freeway mativa leswi kumbexani mi fanele mi swi lemuka mapatu lama ku na lama fikaka ma hela kona ma hela mapatu loko mi nghena ka ndhawu leyi nga demarcatiwa ku nga dorobeni a ka ha ri freeway that's why mi vona yi ri na tiroboto ri na yini a ka ha ri kusuka kwalaha 3 mayele ku va ku nga ha ri freeway ku va ku ri patu ra le dorobeni ra Lutrigat so xivutiso lexi fanele xi kongoma ka mani xi kongoma ka municipal xivutiso xa yini ku loko va sala va veka rhanda bolt leyi a va voneni laha hi mhaka ya ku yi onha yini nghena ni kahle mi nga vutisi vutiso ku nga ri na swivangelo tanani na swivangelo hethu xivangelo i ku botat patu leriya laha ni vulavula kona laha i freeway ya ku yi connecta Sadec yi vuya yi connecta hala a Cape so and laha ka freeway and so ku munhu loko o ta lana mara ni sweswo se ni mi hlamurile phela loko ma ha tlhelela kona swi vula ku a mi ni twangi leswi ni nga vula swona loko loko ma ku tiva Giyani ni tiva kahle tshama kona kwala loko mo va mi kha mi nghena a Giyani loko mi fika laha yi nge welcome to Giyani se ndhawu liya i doroba ra Giyani se na patu leri ra R81 a ra R81 se i ri patu ra doroba ra le Giyani that's why mi kuma ku loko mi ri laha dorobeni se ku na ti-traffic lights ku na vandlela na two-way liya yi nga laha ndzeni ka doroba yi ndliwe hi masipala wa Greater Giyani ivi loko mi huma mi ya ka Malamulele se yi sungula ku tlhela yi va R81 yi fambisa sweswiya ku fana na leswi N1 a yi ndlisa swona N1 a yi famba yi fika loko yi fika la Polokwane yi nghena hi le timovheni le ku xavisiwaka timovha leyi ivi se ku va la dorobeni ivi yi tlhela yi huma loko se mi kha mi huma mi hundze laha hi nga koho sweswi hi nge le ku haxeni kona se yi tlhela yi sungula futhi N1 yi ya leyi se va swi vona ku yi swa kavanyeta ivi va kota ku ndla leriya ri nga ta hi leyi a Peter Mokaba
Okay, hi mthini Botsotsi mi nga heta famba hi tiwela kwala ka Rhino Ball September December la nga mi nge wi ku ani ku na swikoweto swa ku komba ku loko se mi fika laya ku na traffic circle se loko ku ri na traffic circle mi hunguta rivilo ivi mi ti fambela kahle mi wisa yini mawuta ku ri movha ya sungula ku wala ku movha ya mfumo layi va nga endla patrulleria xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. sweswo mi ngitsela mungana lona FM nangona ku Africa wa vulavulela ku vula na Professor Ntsikelelo Breakfast kusuka a Nelson Mandela Bay University hi lava vulavula na vona la kantsongo timhaka ta nhlengeleta leyi nge le kweni mahlweni siku ra vumbirhi leri ra African National Congress National General Council leyi nge le kweni mahlweni a Boksburg hi ndlela leyo yimani hi bula na vona professor ivi hi twa ku va ri yini vona va le ku voneni ka yini va twa yini loko a ku langutiwa ka timhaka ta mbulavulo wa president na mbulavulo wa Secretary General Indlela Yele. Prof, good afternoon and welcome to Mungana Lona FM. Thank you very much for having me. Maybe, Prof, we can start from the beginning. I understand the ANC has gone beyond 55th conference, but the NGC is still on the 5th. What is happening? Look, I think it's a geopolitical battleground in the sense that one of the reasons for holding an NGC is to assess the performance of the leadership. Two is to re-examine policies of the party and to check if they are achieving their intended objectives. Three is to look at the state of the party. I mean, the ANC has been dealt with a blow of late in a big way, dropping from 57% to 40%. So obviously that will be on the agenda regarding what had happened. But also the elephant in the room, and it's not my elephant, is the issue of the GNU. Is the GNU in line with the NDR? Will the NDR be achieved via the GNU? So you have then, in that context, two main line of arguments. There's an argument that Balula was talking about it in his a report, that yes, the GNU is not a strategy but a tactic, so that the ANC can bounce back. So you have also the flip side of the coin, advanced by people like Anyaza, the SACP, that it could have been better if the ANC had governed by itself via a minority government, which is actually underway in Gauteng, because the DA was elbowed there. Some say it could have been better if the ANC had joined forces with the EFF and Umkhonto weSizwe. So that issue also will be at play. But in the final analysis, I would argue and say that when all is said and done, we'll be able to see which way the wind is blowing in terms of which section has won the debates. And because normally, yeah. And the faction that would have won the debate, it's more likely to influence the direction of conference in the coming... Precisely. It has always been like that, even during the time of Mbeki, even during the time of Zuma, it has always been like that. So this is a very, very, very critical gathering of the ANC, which will help us to analyze the direction that the ANC will be taking after this NGC. But Prof, what could have led to delegation to erupt in a song after the president shall have spoken? What do you think the idea was behind there? Such song. But I didn't read too much into that because, look, the issue is that there is a plan in the pipeline introduced by some sections within the party that the president must be recalled. Remember, others are unhappy about the double standards which are applied by the leadership. One, you disband the PC of Gauteng on the basis of a downward electoral
trajectory. The same goes to the PC of KZN. Yet, you don't account as to why the ANC dropped on a national scale. Because if that argument was consistent, it would have been applied even to those at HQ. So they don't account, yet they are demanding accountability. So that issue doesn't sit well with some. But also you have also others who are arguing that, I mean, if you have a president who launches a campaign of the DA, that the ANC must look up to the DA. The DA started its campaign launched by the president that no, the ANC must draw lessons from the DA. So some people say, no, but this president, it means that he is on his way out. So then he's I don't use a strong way, but he's letting us down. So there are those discourses. So I think that song was meant to quell that storm. Whether it achieved its objective or not, I think that is up for grabs. The other issue, of course, is the issue that you've just raised, the issue of the SACP. It would seem the ANC is grappling with the issue of dual membership. And when you were listening to the SG yesterday, it would seem they still haven't reached some sort of resolution on the issue. Of course. Look, if the SACP, I don't want to say it goes separate ways with the ANC, but if they stand by themselves, then it's the end of the tripartite alliance. What is going to be the point? What brings them together is the NPR, which is the two-stage theory. You've got to have a time whereby the revolution is led by the bourgeoisie class, which is this phase, while the working class is being made ready to take over. So they are arguing that when are we going to have this second transition? But that argument is not honest, is not advanced in good faith, because some people have broken hearts. Remember that they are no longer ministers. I mean, if Ndate Soli Mapaile was deployed to be a minister, at least he would never have been raised in the first place. So you have people who are unhappy about that. So I think it's about that. Because if you do a survey at random and ask people, what does the SACP stand for? I can bet my bottom dollar very few will be able to give you an answer. So they don't have a membership that is strong. So it's not like they are going to do well. It's just that they are showing the ANC a middle finger, and they are upset about the fact that they have not been accommodated in the GNU. But what it will hurt the ANC. But what could have led to that decision not to include the SACP when we know that indeed the likes of Dr. Blade Zimande, while at least he was still the Secretary General, was a minister as well? What could have happened? What could have led to what? What could have led to such a situation where in the likes of Ntate Soli Mapaila, for example, not included? Yeah. Is it lack of space? Yes, it's because of the power arrangement. Remember, the ANC is not hegemonic anymore. They are not governing the country as a fully fledged political party. They are sharing power. It's power sharing. Then they had to accommodate the DA on a large scale. The DA, they've got a sizable number of seats there in cabinet, in the therefore they had to compromise then. That's the problem. Otherwise it would have been the same thing whereby the Communist Party has a strong footprint in the executive. So I think that is the straw that broke the camel's back. The SACP, they are very good in using Marxism and Leninism to benefit themselves. They are very good at that. You see, not to benefit the working class. So, what do you mean? What do you mean by that, Prof? When you say they're very good at using it to benefit themselves, who is themselves here? The party bosses, because the Communist Party is not embedded at grassroots on the ground. So they use Marxism, class analysis to benefit themselves in terms of how. Because if you say the ANC has failed, but you have mayors in some towns and cities who are members of the Communist Party. You have MECs who are members of the Communist Party. So why now does the Communist Party not take a responsibility? What happened to the position of the
SACP that they want to swell the ranks of the ANC. How do you begin to argue that when the ANC is on the back foot, you want to walk out of the alliance and stand by yourself? That can only be opportunism, in my view. Now, the other issue, Prof, which is also at play here is the issue of the numbers, the number of people who happens to be members of the ANC in good standing. Even though the number was not read properly, of course, we used to that. Remember the issue of President Zuma when he was reading the number of membership way back then. Yesterday, the SG as well read the number. It was around just above 500,000. What does it tell us about the number of people who are in good standing, who are said to be members of the African National Congress, who in turn end up controlling the masses of the people in the Republic? Obviously, when you don't deliver, whether we like it or not, we need to appreciate the fact that there's a strong nexus between service delivery and membership and voting patterns. So when people, followers, cannot look up to leaders, then it means that they are not inspired. They are going to leave. That's why politics is not only about power. Yes, power is important in politics, but also in politics, you need to inspire people. If you are leading me, I must look up to you. You must bring the best out of me. You must make me have a sense of urgency in terms of doing positive things. But when now leaders are displaying conspicuous consumption, rampant materialism, that's why President Ramaphosa was talking about that people are just displaying wealth, this and that. That doesn't inspire people. It really makes them to be at bay. So I think the other problem of the ANC, in my view, is the fact that in the early 90s, the people who've joined the ANC have been politically baptized in sectionalism as opposed to the assimilation of political education. That's one of the things that even the FG spoke about in terms of lack of political education. So now you have members of other members, you see, who are bought, who cannot think for themselves. You see, you have a youth league, which is toothless, basically. Not the same youth league of Peter Mokaba, the same youth league even of Malema, Anton Lembede. You have a youth league now which doesn't influence the strategic direction of the ANC. That's why if you want to grow the party, among other things, you need to have a strong youth league. Because the majority of voters, you know what I'm talking about? Yes. They are young people. And this is where the ANC also falls short. They are failing to move with the times because you have Gen Zs now who don't vote in relation to the romanticism of the past, the glorification of history. You can speak until you are blue in your face about Ndate Mandela. Young people want to know what's in it for them. And when you're talking about the issue that the issue of factionalism, members of members, how are they going to get out of that quagmire? Because from time to time, if not all meetings, most of the meetings, they will be saying, no, we need to remove the issue of gatekeeping, patriarchy, and. How are they going to get out of that quagmire if they will, at any way? It's good to theorize, but you need to reduce theory into practice. So the proof of the pudding is in the eating. I don't think there is a deficit of diagnosis and prognosis. What is lacking is implementation. That's the most important thing. You don't see that. When you talk about corruption, but even yourself, you are corrupt to the core, it becomes a problem now. So before I let you go, Prof, the issue of corruption, some people were even saying, no, this is the issue of perspective. There's a perception that the people, ANC is corrupt. It's not corrupt. It's only elements who are there. Once you sugarcoat it, then you're lying to yourself. It's fine because they are analyzing themselves. Now let's go outside the ANC. What are the reports saying? The AG reports
You have a plethora of reports showcasing rampant corruption. Go to the IMF, go to the World Bank, go to the UN, go to other international agencies who have a task of embarking on scientific research. Pull out those scientific reports. What are they saying? Where are they placing the country on a global scale? So it's fine if you want to analyze yourself and lie through your teeth, it's fine. But the evidence is there. I see. And what would you say would be an ideal outcome of this NGC, Prof, as we conclude? I think people want to see a change for the better in terms of the conduct of ANC members. And I'm not sure if that is going to happen, because the ANC is rotting to the core, and the brand has been dealt with a blow. It's typical of liberation movements. Their political lifespan or political longevity tends to be affected by institutionalized corruption. Other liberation movements who are still holding on to power, they hold on to power through, you know what I'm talking about, manipulation, rigging. You saw what happened in Mozambique, in Zimbabwe. But the ANC, I commend them for being honest, maybe by accepting a defeat. But they need to bounce back by a change of heart, a change of conduct. Prof, thank you very much for your time. We really appreciate Thank it. you very much. All the best. All right. So swimming from Ganano FM lava bula na bona Professor Ntsikelelo Breakfast baka va nyika xifaniso xa lava nga famba kolo kwa ku langutiwa ka timhaka ta African National Congress va ka siku ra vumbirhi ra timhaka ta nhleketa ta nenge le ku yeni mahlweni kusukela eBoksburg. Swin'wana swa leswi nga kombiwa le timhaka ta ku va African National Congress va kombisa ku timhaka ta ku vukungundwani na hinkwaswo leswi i mhaka leyi ku nga tariwa na yona, kambe swi fanele swi tiveka ku a hi munhu un'wana na un'wana nga ka avandla a nga na vukungundwani. Van'wana va nge hey swa tika ku swi susa sweswo hi ku se vito ri koka ko ku yini n'wemi ri yini n'wemi nga viki va rona hi ndlela yaleyo na timhaka letiya ta ku onge ti tinhlayihlayi ta vanhu lava va nga ka xiyimo xa kahle tanihi swirho swa vandla loko ti fananisiwa na malembe ndzhaku ti le hansi. Loko ku ve nomboro leyi nga hlayiwa hi matsalani general i swin'wana swa leswi nga fanele swi landzeleriwa a swo hi ndlela yaleyo. Va kombisa timhaka ta leswaku i ntiyiso ku na ku henhla ka tinhlayihlayi ta vanhu lava va nga swirho swa vandla ra African National Congress. Xana ku nga swi vula yini leswiwani? Ku nga va ku ri timhaka tetiya ta ku ri mavandla lama ma hetisaka ka ntshunxeko a ma swi koti ku hanya ku ya mahlweni hikokwalaho ka mintlhontlho leyi fambelanaka na timhaka ta vukungundwani ke 0860 002543 na ku twa kandisa rito ka 065 744 3911. Loko a vulavula hi swoswoleswo va Khosatu na vo ve le ku tlangeleni 40 wa malembe va tumbulukile, kambe na vo va le tinomboro hi ku ya hi vahleri na to ti komba ti ka ti ya hansi. Se xivutiso ku ta va ku ri ku xivangelo ku nga va ku ri yini. Ta ri teka riqingho rero na ri vona, kambe ni pfumeleleni siku na ni hundza hi laha. Hi rito eka lava va ri pfumalaka, Afrika wa vulavula. Nogora ku Afrika wa vulavula ka Mugana Lona FM kumbe i khume minute hi seba awara ya 12 ya 19 nogora ku Afrika wa vulavula ile ka Mugana Lona FM komanda la iteke ndo mingse ri nhleka Shewan Brapet. Ai papa minjani Pukini ngawula n'we. Pfukira khesa swinene mi bela riqingho to mina n'wina miri. No mina mingeni ni randa ku nkhesa professor kwalani analysis ya yena li anga yinika yona. Ki lexi ni lava ku kombisa Brapet i ku ni randa ku nkhesa timhaka leti ANC ta ku hi tona hi timhaka ta renewal. Why ni nkhesa na? Yeah. Swi twini va hleri ku conference ya nyanwaka a yi fani na leti nga hundza kusukela since 2000 loko ku sungula ku va na NGC yo sungula. Yeah. Mahanyele i nga rimeli ka standard xe le henhla vanhu va tikhoma mhaka letiya to ku ta famba karhi ku va na ti-allegations to ku na timali leti ti fambaka ti circulate ka vanhu lava va ri ti-delegate a swi kona. And then na timhaka ta leti ni vona ku ingaku ti king ngopfu kumbe ti na nkoka ngopfu timhaka to vulavula hi ku hi hina hi famba na mani endzhaku ka loko Papa Ramaphosa va ta va humile a ti kona. Ku vulavuriwa hi ku la ku save party leyi ku nga party ya mani na mani. So is lexi ni xi rhandaka ku xi nkhesa hi NGC leyi nga kona currently. Mara xi lexi ni rhandaka ku xi nkhesa ngopfu i timhaka ta ku admita ku no
hi ve kule ngopfu na vaaki tanihi varhangeri hi ve hi lave ku hanya ku fana na ti-celebrity hi rivalo ku kambe ANC i ya vaaki so sweswiwani ku vuyiwa ndhaku vanhu va fanele va swi tiva leswaku loko i ri murhangeri mahanyelo ya wena ya fanele ya va njhani loko i ri murhangeri a swi vuli ku wena i fanele i fambe i karhi i ya xayinela vanhu i karhi i xayinela vanhu hi swimbalo swo durha na timovha to durha i rivala ku kambe ku nga va ku ri na munhu loyi mi kumaku ku loko ri perini a nga swi tivi no u ya teka mati a sweka yini a kota ku tlela a dini se va ta hanya kwihi n'wina loko mi kha mi tirha ivi mulungu wa n'wina ma hakela kahle a mi xavi movha ya manyunyu se mi nga xavi mhaka ku yini swi endlisa ku yini va hanyisa ku yini vo no loko mo languta timhaka loko mo languta mahanyelo ya vona mi languta na muholo lowu va wu kumaka swi leswi swi fambisanaka se leswi swi kombisaka ku swinene ku na xandla xa mfene lexi va ku xi kha xi nghena loko va karhi va rhangela ka tindhawu ta ku hambanahambana ngopfu ni ta nyika xikombiso hi tikhanselara mi ta tsundzuka ku loko munhu a ri khanselara ku va na timhaka ta ti-project i va na xiave xikulu lexi a va ka kala xi tlanga so i timhaka to hi karhi hi hleketelela ku maybe ku va na tidili leti mi kumaka maybe munhu i va karhi a tindlela tona yena hi vuyena a rivala hi vaaki lavan'wana hi ku mi tsundzuka ku khanselara wa hola ende loko ku va na project yo karhi endhawini yo karhi mi ta kuma ku na munhu loyi chavalala i na business leyi a nga na yona mara i khiyeleriwa handle hi mhaka yo a nga koti ku vulavula language leyi khanselara va lavaka ku a vulavula yona ka tika loko swi ri tano so mina na nkhensa mara ni ri loko a swi koteka ka vurhangeri lebyi nga tata ingaku va nga nghenisa ngopfu vafundhisi hi mhaka yo hi tsundzuka ku ANC yi sungule hi vafundhisi na tihosi so ku fanele na vona va considera ku va part and parcel ya NEC hikokwalaho ka yini mi ri na ku tsakela ka sweswo buti no ni tshemba ku loko i ri mfundhisi morali ya wena yi va yi ri henhla matikhomelo ya wena i va na ripfalunyana a wu nge vi ntsumi mara jinga i va na ripfalunyana ku fana na mfundhisi mani loyi mu n'wi tivaka n'wina nga na ripfalo mina ni ta vulavula hi bishop wa mina kereke ya mina hi ku van'wani va le ku laviweni kwala va hehliwa hi swi swo tala van'wani mani miyela kambe hambi swi ri tani mi twile vota kesa switele vota vina inkomu brapet inkomu kesa ma va twile ayi ana mchele miehleketo hi ndlela yaleyo ayi mi twinini un'wana mi yingiserelo ni hleka 0860002543 i ntsevu timinete a yi seba awura yan'we ni hleka ni mi amukeleli ka munghana lonene nga ri ni presang kona la se i timhaka leti ti nge le ku endlekeni mi ta tsundzuka ku sukusela kambe swin'wana leswi ndlaku ku sweswi ku nga vulavuriwi ngopfu i timhaka ta ku kumbexani timali kumbe leswiya i timhaka ta ku a ni ma swi tsundzuka ku a ku le ku hlawuriweni vurhangeri sweswi ku hava vurhangeri lebyi nge le ku hlawuriweni se loko ku nga ri ku hlawuriweni vurhangeri ku a ku le ku endlekeni swi hetelela swi endla xiyimo xa ku kumbexana a ku na ntshikelelo wa ku kumbexana munhu a nga ngungumela a ya byela un'wana ku hi vhotela lava hi nga se kota ku ndla leswiwani sweswo swa ku tani a ni tivi no la ku twa ku n'we mi angulamo ku yini 0860002543 nakona ku i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ni tirhi tindlela hinkwato ti kongoma a Bushbuck Ridge hi ndlela leyi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM komba ndlela ya mukeleni loyi mi yingisela nhlekani nhlekani mpfukeni xikholo mpfukeni minjhani buti ko Dibotford Akens xikholo no like meeting lowu nga le a Boksburg a Beachwood Hotel laha va ta na Plan B mi swi tiva kahle xikholo ku like ANC yi wina kahle ku na GNU something like that so ANC yi ta na Plan B yi ta na Plan B se that's why mi vona mavito ku ve na Thoko Didiza ku na Panyazo Joseph ka ha ri ti-sources teto mara mi ta n'wi tsundzuka president ya secretary general ya ANC i kombe ti-challenges ta ku hayi ANC yi nga tirhangi kahle mhaka ya corruption tikhanselara timeyara ti-premier va nga eka vaakatiko se hi swin'wana leswi nga khosa ANC ku a va yangi until hi ta va hi sukile from 1994 hi va na 31 years in democracy se hi swin'wana leswi nga khosa ANC ku a va eka vaakatiko se Botpet lexi ni lavaka ku xi vula i mhaka ya ku khansele nga ku tekeni na Boksburg i mhaka ku what is a Plan B ya va wuna njhani vaakatiko that's why mi ku ve na ti-allegations ta ku
wakuna Thoko Didiza, wakuna Panyaza Lusuku. The Peterson said is there. And I mean, I'm 100% sure ANC, Kuba Winaban, they have to forward Peterson said. Say, Yale, Katana Sasa, Sane Bombs, the General Council, ANC. Kuba, va forward them, say, Piana, and Gatava Katala, a candidate. But the main, the main meeting, good Magaku, Chagati challenges. Okay. Ne metwe but I mean I excellent lo inga seka mangwa msaba ya wara ya ngwana mingsere lo nhleka. Botsotsi mfukile lamashu. Efukile ngoba but. Okay, botsotsi mina kusungula hila ka ku wa nhlengeleta leyi ya khomela a Boksburg. Kuri kule ndhaku le ANC na problem ya swa timali ya vatirhi vo ka va nga holangiki. Why va nga khomelangi la Victoria because va na ti-boardroom Victoria. Vaya va spenda mali a Boksburg ku ri na leswi swi fanelaka swi lunghisiwa endzhaku liya va vulavula ku hi yona ya ku nhlangano wa vona a va tirhanga kahle hi mhaka ya corruption i swilo leswi ku ri khale swi ri kona Boksburg timhaka ta ku famba hi timovha ta manyuwana a hi ta sweswi i swa khale hikuva va swi vona sweswi va mbombemelaka ku na problem yo karhi hi nga kokakokani hi tinhompfu Boksburg a va vulavuli swa straight a ka ha ri na ku ri yini sweswiwa loko mo langutisa tindhawu to tala la ta department ti na ma-security a ma swi hola 3 months hinkwayo so swi komba kahle ku varhangeri va hina Boksburg xivutiso lexi a mi tshama mi kha mi xi vutisa xa nkarhi hinkwawo xa ku va hi rhandza na a va hi rhandzi Boksburg mi nge me ni xi hlamula namuntlha a ma hi rhandzi swi va ngo loko nghena ntirhweni i hlangana na i xotana na security n'wi vona ku munhu lowu moya wena wu le hansi because a nga swi kuma nchumu va hakela tirent va xava swakudya va na vana van'wana loko lo n'wi byela ku va dine va decide ku famba va hlongoriwa hi timasitani because they can't able to pay rent mara sweswi vona ve le Boksburg masitani yi durha njhani hotela liya ku khomela nhlengeletano laha swi durha ngopfu leswi swi kombaka a va hi rhandzi at all mara anyway mina ndzi swi tshikela ka hosi loko ri ku amen kala ka swi tshikela ka hosi a hi kumeni mahungu ya misava na mani kosi na tyawu kinhleka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi about pregnant sir madwa each and every day or each and every election ku tswariwa political party yi tata na leswi nga ta ku yi ta ku swi endlela vaakatiko a roxe ri ko ri simu ro chela mandwisisa ma vona loko mi lava ku ya riya matuva a ni mi fambi rhanga mi prepare mi riyeketa switsendzela mi ta maphasa loko mi lava ku khoma huku mi hoxa mavele ma nghena xitangeni mi ta yi khoma Boksburg or mi veka mati ya nwa mandwisisa mi to tsandeka do timhangele Boksburg loko hambi mo fika mi celela mati nhoveni ti nge nwi ta ti vutisa ku pfula ya kona yi ni nkarhi munhu mati lama ku na mati lawa ma twisisa so a hina vanhu va ha to hi phasa hi Boksburg simple Ehlekani baba Ncindani ehlekani baba Patrick leswi swi endliwa ku hi vurhangeri bya African National Congress leya Boksburg leswi a swi fana no ri ya tihlampfi xidan'wanini mati ma ma fika ku hi le swinondzwanini i ku huwa a hi fanele hi nga ha vulavuli timhaka ta ku ri va fanele va khoma mihlengeletano ku lunghisa sweswi a va fanele va khoma tinhlengeletano ku ri se hi hetile swilo swo tala hi nga developa yini xilo xintshwa exikarhini ka tiko na vaakatiko hi ku angarhela mara swo ha hlamarisa na sweswi ka khoma mithini wa ku mani hi rini vambalule va ri kona kwala ka ANC swilo leswi a va swi voni malembe hinkwawo hi khari hi vulavula hi xixin'we malembe hinkwawo ku ri again ku mati xikombiso a va swi tivi ku ri Bushbuckridge ku na problem yo karhi a va swi tivi ku ri KZN ku tele ngopfu timhaka ta gender based violence a va swi tivi hi nga phuntisani na hayi kona loko va pfumala ntirho ku vula ntiyiso a va tshama kaya va dyini mani hi vona swin'wanyana hi nga phuntisiwi hi ze hi khalabya na hina hi phuntini hayi Boksburg hi ku vona ka mina decision leyi taku na ma-communist loko va ku va lava ku ta nghena le ti-election ta 2029 va ri voxe
ku ta va ku faka ka yona phati yaleyo ya macommunist. Mina ni vona swi ri kahle loko va tshama va kha va mingila na yo ANC. A hi va tivi nchumu kahle handle ka ku vulavula marito lamakulu ma tipolitiki ma vucommunist. Leswi enkarhini wa sweswi ku vona ka mina swi nga pfuneki nchumu. A va swi lemuki ku hina vaakatiko a hi lavi marito lamo tika ma tipolitiki ma xilungu. Hi lava ku tirheliwa, hi lava ku akeliwa mapatu, hi lava ku endleliwa tiphayiphi ta mati. I swilo leswi hi swi lavaka ntsena, a hi lavi mhaka ya vucommunist ya vusocialism na yini. Hi lava vaakatiko lava nga ta hi akela mapatu va hi nghenisela mati lomu hi tshamaka kona ntsena, sweswo ntsena Buthpet. Vanhu lava Mr. Vingsero mina 0860002543 kambe ke hina hiri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. ku hela ka vhiki loko hi humaka ko a ku ri na nhlengeletano ya swirho swa minhlangano ya vatirhi ku hambanahambana ka swoho loko minhlangano wa vatirhi wa kumbe federation ya vatirhi ya COSATU yi kha yi tlangela 40 wa malembe yi tumbulukile. Mi ta tsundzuka yi tumbuluke hi minkarhi ya xihlawuhlawu hi malembe ndzhaku 1985. Se hi la ku bula na xandla xa president wo sungula wa COSATU ku nga Tatana Shingange. Tatana Shingange hi bula na vona la eka hi langute sweswo leswo hi mhaka ya ku va hi twa ku loko va ka va languta malembe ndzhaku ku fika namuntlha tanihi COSATU loko va ku va tlangela yini naswona mintlhontlho leyi kumbexana va nga langutana yona hi 2025 ku nga va ku ri yihi loko yi fananisiwa na mintlhontlho ya malembe ndzhaku hi ndlela yeleyo. But Mike Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Mi pfuke Nhlekani mahaxi talanga na vangisa va Munghana Lonene. No. Ya khensa swinene Khisimusi Bokisi. Ri khensiwa na n'wina swo tala. Swi ri vona ri ntirhweni. A ku khensiwi loko vula za ku Khisimusi Bokisi rhangile ila Khisimusi yerile. Mina hi mo hi navelela. Swi vona na ri ntirhweni. 40 wa malembe COSATU yi ri koho ka 40 wa malembe n'wina va nga ri na yona. Mina na mangani ni ri ka nhlangano. Ni ya kolomu ka ku hundza 30. Khale mi ri phakati Kale ku ka 30 malembe hinkwawo ya ku tirha ka mina ni ve ni ri ko kwala. A hi languteni loko mi kha mi tlangela tanihi COSATU hi migqivela mi langute ngopfu ka yini loko mi kha mi languta ka malembe ya 40 mi tumbulukile tanihi COSATU? No kensile masi langute ku va ku ri nkarhi lowo hlawuleka swinene ka munhu un'wana na un'wana loyi a nga tikuma a heta 40 wa malembe a hi mhaka leyi yi va ku yi ri yitsongo. Kutani ke a hi karhi hi tlangela ku vanhu lava va nga ta before ku va na hina va na xivono xa ku hlengeletana na ku hlanganisa vatirhi va Afrika-Dzonga hi ku ya hi mipfumelo ya vona yo hambanahambana na tinyuni ta vona to hambanahambana va foma nhlangano wa COSATU. Ku humelela loko va nga va na kona ka ku lwela ku milawu leyi a yi ri kona ya ku tshikilela timfanelo ta vatirhi na ku hambanisa vatirhi ku ya hi mivala na rimbewu yi tikuma yi herisiwa ku kota loko mfumo wa nkarhi wolowo apartheid wu kota ku amukela leswaku vatirhi va na mpfumelelo kumbe va na timfanelo ta ku va nga hlangana va foma union. Hi langute mintlhontlho leyi va nga hundza ka yona van'wani va vona va ve va tikuma va ri lava va nga lahlekeriwa ni vutomi tanitano kambe a hi ri ku va tsundzukeni na ku khensa xivono xa vona na ku tiyimisela ka vona na ku tlangela xiave lexi nhlangano wa COSATU wu nga xi tlanga eku tiseni ku cinca kumbe na ntshunxeko etikweni leri Afrika-Dzonga ku fana na ku va loko se after 1994 milawu leyi nga kona sweswi nga le ku tirheni leyi lawulaku mafambiselo ya swa le mintirhweni ku ri contribution leyi COSATU nga va na. Of course hi hlangana na mintlhontlho ya namuntlha karhi hi tiboha leswaku ku emahlweni hi fanele hi lwisanisa ku yini na mintlhontlho yeleyo. Loko mi languta kumbexani mi nga va kona kumbe mi ve koho ku va xirho xa nhlangano wa vatirhi hi nkarhi wa xihlawuhlawu
loko swi fananisiwa na nkarhi wa xidemokirasi a swi olova kumbe swi tika kwihi? A swi nga zangi swi olova. Mi ta tsundzuka ku lexi xiyimo lexi endlaka leswaku vatirhi va za va tikuma va fanele va hlangana va va xiyimo xin'we i mhaka ku va va tikuma va ri ntlawa lowu wu tikuma ku ri ku tshikileriweni kumbe ku tisiwa ku va va hun'wanyana ntlawa ku nga leswi vitanaku i tlasi ya vanhu vathori kumbe ti-bosses. So xiyimo xexo inherently a hi xiyimo lexi xi nga kahle kambe mi ta twa COSATU yi tikuma yi va koho yi tumbuluka endzhaku ka loko South African Congress of Trade Unions SACTU yi ve yi ri yona yo sungula ya ku hlanganisa vatirhi yi ri xiphemu xa ku lwela ntshunxeko wa Afrika-Dzonga yi tikuma yi boheka ku yirisiwa ya underground yi za yi tikuma yi pfarile hikokwalaho ka ku va varhangeri va kona a va khomiwa va dlayiwa van'wani va fika ku va ya exile. So nkarhi wolowo a ku ri nkarhi wa xihlawuhlawu hi nkarhi lowu state of emergency a xi ri ka xiyimo xa le henhla hi nkarhi lowu ku hlangana ka vanhu hi vunyingi a swi nga pfumeleriwi. That is why loko COSATU yi tikuma yi fomiwile nkarhi wolowo president wo sungula ive a endla xibumabumele a kumbexana a xungeta president wa nkarhi wolowo Botha leswaku ku fanele ku herisiwa milawu ya mapasi. Hi ta tsundzuka ku hikunene in 3 months time milawu ya mapasi va yi tikuma herisiwa hikwalaho ka migingiriko ya COSATU. Mi ta tsundzuka eka ti-history loko mi hlaya ku ri ku na muako wun'wana wa vitana Khotso House which was a COSATU house ive yi tikuma yi bomiwa because a ku ri headquarters ya COSATU kambe a kota ku rhurhela na yin'wana mihlangano leyi a yi ri koho ya ku lwela ku fana na South African Council of Churches na va UDF tantani including na ANC. Loko ka hi languta mintlawa leyi mi vulavulaka yoho ya vatirhi lava va hlanganaka na mintlhontlho hi ku hambanahambana i ncini xi endlaku ku hambi mintlhontlho yi ka yi tlakuka yi kutani ka vatirhi tinhlayo ta vanhu lava va nga swirho swa minhlangano ya vatirhi ti tikomba ti nga tlakuki ku nga va kha ku endleka yini kumbexana mi nga se ni hlamula kwala nchingangi yi ma ni hundzisa lexi ku xi nga hi kavanyeti? La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Kamgana lona ne fema koma ndlela 19 timinete kahle ka sema 20 timinete ku bela ora ya 13 ndek buleni na xandla xa president wa COSATU eka wo sungula eka nhlangano lowu kha languteka timhaka ta migingiriko ya COSATU hi ndlela yele xingange ni khesile kundzana ku va mi khomere tani kambe a hi languteni ka ku tinhlayo ta vatirhi lava va nga swirho swa minhlangano ya vatirhi veri a titlakuki ku endleka yini? Swivangelo swa kona mahaxi swa hambana a hi xivangelo xin'we kumbe swimbirhi swi hlayile nakona swi ya ni hi sector kumbe xa ikhonomi kumbe tinyoni leti tikumekaka ka ndhawu yo karhi ya ikhonomi swi ya ni hi timhaka ta minkarhi ku i nkarhi wini. Before hi va na ntshunxeko la Afrika-Dzonga i tihanyi ta mfumo wa ntshikelelo na tihanyi ta system leyi vitanaka capitalism ku nga vathori lava a va ri vo va khome timayeni na ti-industry ta kutani a yi endla leswaku vatirhi va tikuma va nga ri na choice kambe ku ri ku va tikuma va hlangana na va nyandza yin'we va foma union. Xa vumbirhi i ku humelela ka minhlangano ya ku yimela vatirhi ku va va lwile va kota ku wina timfanelo to hlaya on behalf of vatirhi ku fana na ku va va negotiate va endla leswaku ti-working conditions ti va kahle ku va na ti-basic condition ku va na milawu leyi lawulaka ku munhu tirha tiawara tingani leswi swi nga na ku nga simekiwa ti-bargaining council leswi a swi nga ri kona before. Tiyunion leti nga kona ti-negotiators loko va za va kota ku negotiate va kuma miholo tani swi va koho ku vatirhi van'wani va nga ha voni nkoka wa ku siku rin'wana va nga tikuma va ri khombyeni va lava nsirhelelo wa tiyunion because milawu ya ku va sirhelela timfanelo ta vona especially lava nga hi vitana ku va le ka formal economy kumbe formal sectors ku nga ri lava va nga le ka informal. So hi xin'wana xa ku humelela ka minhlangano ya vatirhi swa endla leswaku vatirhi lava taka va nga va xiphemu xa le ndzhaku va nga voni nkoka wa kona. Xa vumbirhi i ku ya ku ne ku hunguteka ikhonomi yi le ku hunguteni ka vatirhi swinene. Ndza tsundzuka tinyoni ta fana na le ka motor industry ta le ka timayinini ta le ka retail ta le ka manufacturing a ku ri tinyoni leti a tile ngopfu vatirhi ka COSATU kambe swiyenge sweswo leswi ni nga swi hlaya hinkwaswo masiku hinkwawo swi le ku tshama swi ri ku hunguteni ka vatirhi swin'wana swi le ku pfaleni swi ku fambeni. So ikhonomi hi yona hi yoxe yi le ku lahlekeriweni hi vatirhi swinene. That's why loko swi ri tano minhlangano yi nge tikumi yi va na swirho swa ku tala
xin'wana xa kona of course leswi swi vitanaka subjective factor va kona ku va ku relaxiwile kumbe ku pfumala ka vuswikoti byo karhi ku ya hi tinyoni ta hina ku va ya mahlweni va organizer va dyondzisa vatirhi ngopfungopfu ku organizer leswi ku nga na restructuring ka economy ku va na ku a lot of informalization ku va na casual workers na labor broker kuma tinyoni tin'wana ti va ti nga fi kota ku va na vutlhari bya ku xana vatirhi lava nga organiziwa kwini ku ya hi leswi va nga ha ri ka formal economy so i swin'wana swa swivangelo leswi Mashi kambe economy ya South Africa yi le ku hunguteni ka vatirhi on a daily basis rito rin'wana ri nga vulavuriwa na hi lava va nga ta ndhaku xingange labor broker i ncini kasi xi ndhaku ku timhaka ta labor brokering ti nga ololoxeki loko ku ri ku a ti fanele ti ololoxiwa i matimba ya van'wamabindzu Mashi na ku ku kanakana kumbe ku nga pfumeli ka mfumo ku herisa leswi tanihi ku ya xinawu mara lexi xi nga kona sweswi mi ta tsundzuka ku ya hi nawu wa ku lawula vatirhi Labour Relation Act lowu nga amendiwa sweswi a va ha ri pfumeleriwi ku munhu a nga tikuma a tirha ka contract ya 6 ku hundza tin'hweti ta ku ndlula ta tinharhu that is why kumbe ku yin'wana ya mihlangano ya hina ku nga ti-affiliate ta hina ku fana na nhlangano wa nawu wu swi kotile ku za wu ya ehubyeni kumbe ecourt va ya lwela vanhu lava vitanga swa ku ti-community health care workers ku nga ku ri va tikuma va appointiwa permanent kambe ke vukorhokeri byo tala lebyi endlaku hi obusana byi endla hi mfumo byi endliwa hi vanhu lava va nga tikhampani ta private ti thoriwaka hi mfumo instead ya ku ri va thola vanhu valava va tirha so government ya ha ri na ku nonohwa ku va yi kuma yi herisa ku vanhu va tikuma va xaniseka va mahlonga because loko ri labor broker xo sungula wu swi tivi ku muthori wa wena i mani loko u tirha ka labor broker because u tirha ka munhu loyi a tirhaka ka un'wanyana a wu na vuxaka na munhu loyi a nga yena the real employer na timfanelo ta wena ta ku sirheleleka ti va ti nga ri kona so i xitarageri lexi xi nga le ku yeni mahlweni hi swin'wana leswi hi swi vulaka ku ri a ku ri mintlhontlho leyi loko hi karhi hi tlangela makume munhu wa malembe lawa a karhi hi langutisa ku ri hi yisa kwini emahlweni hi lwisana na ku tshikileriwa loku ka vatirhi loku ku yaku emahlweni ku nga herisiwa even though ku ri ka malembe ya xidemokhrasi van'wani ve ri swin'wana swi endlaku ku vanhu va nga tsakeli ku va swilo swa ti-union i mhaka ya ku loko vanhu va mi hlawurile tanihi varhangeri mi tlha mi fika la mi lwaku hi xin'wini van'wani va hehla ku loko mi ri ka switulu mhaka ya n'we ku va ku ri ku languta ku kumbexani siku rin'wana ni nga hetelela ni va swin'wana ku nga ha ri ku yimela vona vatirhi siku rin'wana va ku se a hi vulavuleni na minister wa vatirhi tatana Mike Xinganga se vana va ri ka ni hawu swi vula se mi ri yini mhaka yaleyo xikombiso xo hanya hi lexi ma tsundzuka ku tshame ku va na hoyihoyi ya khale ngopfu kumbexani le xikarhi ka lembe le a Mpumalanga swi tikomba ongeti ku na swirho swa nihawu swi lwa ku na swirho swa nihawu xikombiso swilo swa nihawu swi lwa ku na swirho swa nihawu a mi yi tsundzuki leyi nga va kona hi n'hweti ya a ku ri n'hweti ya June ya loko ku va na swihehlo swa ku va ku kha ku pfulela hi vulavule na vona kwala ka nongonoko walowu va pfulela na milandzu voha hi voxe endzhaku ka loko ku ri na un'wana a kombise ku van'wani vanhu lava va ri ka switulu va thoriwile ku va va nga ringanelangi ku va thoriwa ivi van'wani va swirho swa nihawu futhi va vilerisiwa hi sweswo wele ni nga va ni hupile mara ni nge yi kaneti swa humelela Mashi kambe ku va ku nga ri vumbiwa kumbe leswi mihlangano ya tinyoni yi nga hi xisoko ku va ku ri vutikhomi kumbe matikhomele ya hina vanhu kumbe xana hina varhangeri a hi tinyoni hinkwato leti ti va ku ti ri kusuhani na ku mundzuku va nga pfuva ku i minister wa labour njhani lero loko a ku ri xivangelo xelexo vatirha va ta va ti hlawulela tinyoni tin'wana leti va tivaka ti kuma ti tshupsile eka swilo swoleswo kambe tanihiloko mi ri vaakatiko Mashi u tirha ka Munghana Lonene kumbe u tirha bank kumbe u tirha salon
siku rin'wana ta ku vona u ri minister because tiministera ti huma kwala ta ka vaakatiko ntiyiso a ku na imbita yin'wana leyi swekaka vanhu lava faneleke va ya ka mfumo leyin'wana yi swekaka va fanele va tshama va karhi va ri va hlaleri ntsena so mara a ku vi ku ri tiyinyoni ntsena and a swi endliwi mhaka ku va ku ri tiyinyoni so i phati ya vutomi na ku va hi ri karhi hi ri vanhu lava gingirikaka eka timhaka ta mafambiselo ya tiko ra hina lero n'wana wa ina mara xa ku na koho ku ri kuma kun'wana vanhu va pfa va lwa hi xi vona a hi nge swi kaneti it's true swa humelela kun'wanyani ka mihlangano yin'wanyani naswona a hi mhaka ku i nhlangano wolowo i mhaka ku vanhu va valavo varhangeri va lava nkarhi wo wolowo a va swi koti ku va va suppressa ku navela ka voho va veka ku navela na ti-interest ta vatirhi emahlweni so swi ya hi munhu ku ya so indeed nkarhi wun'wanyana swa endla leswaku eka period ya yeleyo vatirhi va tikuma va kwetambetana hi hi mhaka ku va vona ku ingaku a fanele mara lexi va fanele va xi tiva hi ku murhangeri a nga sungula nhlangano wa ku yimela vatirhi ene murhangeri a ngo apply a endla interview murhangeri wo hlawuliwa vatirhi leri minhlangano ya ku yimela vatirhi i ya vona tanihi vatirhi a va fanelanga va yi balekela hi mhaka ku minhlangano leyi yi na nkoka ku yi kota ku sirhelela timfanelo ta vanhu loko va tshikileriwa murhangeri wa susiwa loko a tikuma a nga ha fambi hi ndlela leyi vatirhi va languteke hi yona ni sale hi minete na hafu xingange leyi a ni lava mi nga fambi mi nga yi vulangi leyi ya ku na ku vulavula ka ku mi ta hlangana tanihi vatirhi mi hlangana va COSATU va SAFTU va FEDUSA va yini swi fika ku hikokwalaho ka yini mi nga hlangani va nyandza yin'we mi ku hina hi lava ku yima tanihi vatirhi mi ta kota ku va na matimba COSATU loko yi fomiwa yi tirhi leswaku yi vulavula leswaku tiko ri ri one ku va na nhlangano wun'we wa federation one country one federation one industry one union i ntirho lowu hi nga le ku yena mahlweni hi wu endla ngopfungopfu na ti fana na va NACTO na va FEDUSA hi le ku vulavurisaniweni na minhlangano yin'wana leyi a yi ri kona la ka COSATU yi nga tikuma yi sukile hi mhaka swivanga swo karhi na swo karhi leswi ku fanele ku hlanganiwa but loko swi ta ka timhaka leti hi faneleke hi ti endla swin'we eka ti-bargaining council kumbe eka ti-netleg kumbe hi fanele hi ya exitrateni ku timhaka ta ti-budget hi swi endla hi ri nyandza yin'we tanihi federation loko COSATU yi ta fomiwa mahaxi a ku ri na federation yin'wana a va yi vitana FOSATU before a ku ri na tin'wana ti huma ku teke malembe ya ku hundza mune ya karhi ku vulavuriwa leswaku ku a ku ri leswi hi tivonaka ti-unity talks ku foma federation na sweswi ku kanerisana na minhlangano yin'wana leyi nga na ti-structures ta yona yi nga na ti-congress ta yona yi nga na ripfumelo ra vona swi ya emahlweni hi pfumela leswaku hambiloko va hi nga ri varhangeri kambe one day yi ta humelela because a ha ri kule ngopfu ni ngo ka ni nga veki time frame mara a ha ri kule ngopfu na ku hlangana mali a ma ha ri kule ngopfu mangutiva kulukumba ri xinganga oh okay no Swiloyi no vula ku ani n'wi tiva mkolota no khoma mi na ta khoma kwini no hi fika hi hlangana a TEF lembe rin'wana loko ka endla swa xikolo kambe se loko ku ta xivongo lexi minkarhi hinkwayo ku ta swona hi ndlela yaleyo khensile but Mike inkomo a khensa but Mike Xingange hi ndlela yaleyo i ntsundzuka Rich Xingange i mukhanselara laha ka masipala wa Greater Tzaneen i khala ka nhloko ya xikolo a ntivi sweswi Rich kambe sweswo mikisero wa mimi va twile va kha va vulavula hi timhaka ta vatirhi n'we mi ri yini a hi mi tweneni hi gimeta nongonoko wa hina hi 40 timinete leti nga kona a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise kwini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi 0860002543 keseri buti Mike Xingange first deputy president ya COSATU tlhelo murhangeri wa Nihau se a hi ka hi bula na vona la ka hi languteka timhaka leti ti fambelana na ku tlangela timhaka ta vatirhi na timfanelo na ku lwela vatirhi hi ndlela leyi kambe lexi nge le ku aleni eku tlakuka ka nhlayo ya vatirhi loko languta khekhe ra vatirhi na leswi va nga phemisa swona va ri va phemele hansi ngopfu hansi ka 30% se lava 70 ke va yimela hi va mani
se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga twa ku na n'wina ku hikokwalaho ka yini lomu mi tirhaka koho mi nga ri swirho swa mavandla swa minhlangano ya vatirhi mi vona kumbexani minhlangano ya vatirhi yi nga ha fambisani na leswi nga le ku endlekeni ke kumbe xivangelo lexi va nga xi nyiketa xa ku vanhu vo tala va tirha hi tikontaraka va tirha hi tikontaraka va tirha hi sweswo swa ku i ma-casual loko mi lava ta xanisa vanhu ku nga va ku ri na swi ri swivangelo ke swin'wana swa timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku swi twa hi ndlela yaleyo un'wana i ri ku na khampani yin'wana yi nga va holeliku se yi lo va byela ku va yimi ntirhweni mara va tirhile tin'hweti tin'wana va nga holi ya ma-security leswi ma-security loko ku ri na vanhu lava nga le ku divisiweni mbitsi laha a handle ma-security ma-security ni ta sungula ni va fonela namuntlha loko ni humala ni twa ku hikokwalaho ka yini va nga ri ku va hakeleni loko va nga vulavuli ku va ta va hakela rini swi ku yini ta mi byela ku khampani ya ko hi yimi ndoko hikuva a ni swi twisisi ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku mi thola mi tirhisa munhu vhiki n'hweti hinkwayo timbirhi mi nga va holeli sweswi loko ho pfula tinqingho va ngani lava nga tirha tin'hweti timbirhi tinharhu va nga se holaka mi nga titwisi so i xikombiso xa kahle lexi kombaka ku vanhu va ka hina va le ku hluphekeni vanhu va ka hina va le ku hluphekisiweni ene hi hluphekisana hi xihina loko mina ni fikele ka manghena la ni fika ku no bras tshuna lani va ku khara nga fikile la i lo na fika ku 6 loko khara nga fika a fika ku 12 hi nga lavi nchumu loko hi famba hi bya vutomi bya kona kuve mali ya kona hi leyi tekeriwaka van'wana vanhu va fanele va ri ku holeni va nga holi un'wana a sungula yima ku a yi sungula yi kumanyana ntswalonyana ni ta kota ku va hakela un'wana ngheni mingiseri kwala kombisa ku van'wana va na ma-security va na tin'hweti tinharhu va nga holi va ka va tirha ka tindhawu ka tikhampani leti nga thoriwa hi mfumo masivo se xiyimo xo tika swinene leswi kumbexana hi fanele hi xi languta tani hi tiko ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860 002543 wona mingiseri hi loyi ni hlekani aye botket papa mfukile hi pfukisa sweswi a hi na nchumu hi ngo vona a hi pfukile a kenzo ya a ni lava ku kombisa nyana ku kumeka ku ka kuwa membership le ka COSATU ku swi tisa ku yini loko ni nga swi xiya minkarhi leyi nga hundza vanhu vo tala kwale ka ti-union a va kumeka va ri ka ANC mara loko se ku tumbuluka mavandla lamo tala swi endle leswaku COSATU yi sungula ku lahlekeriwa xikombiso mina a ni ri ka POCRO as a full time subsward ni le ni swi kuma loko na ri full time subsward loko hi ya ka ti-provincial meetings a ni kuma ku vo tala a va ri kona loko ku kumeka kumbe ku ri na munhu loyi a nga vitaniwa ku ri a ta nyika seketelo maybe u huma ka SACP u huma ka ANC a ku ri na lava a nga swi twisisi hi ku a va ri ka phati yaleyo a va ri ka tiphati tin'wana se loko mo xiya mi ta kuma vanhu vo tala lava va ri kona ka POCRO hi mhaka ya ku POCRO yi kumeka yi ri affiliate ya COSATU leyi nga ka tripartite alliance na ANC leyi va nga ri ku timembara ka ANC se swi endle ku ri va sungula kusuka va ya ka union letiya tin'wana va SAPO na leya yin'wana ya ku fomiwa ka ku nga ri khale swilo leswiya swi reducer le ka COSATU hi ku a ya ha ri na timembara to tala POCRO na kwele ka vasatu vo tala va le ka tiphati letin'wana se swi endla ku ri va kumeka va nga ha kumeki va yisa membership ya vona eka COSATU hi ku swo endla ende se va xavisa tiphati ta vona leti va nga ka tona ku COSATU ya kula meanwhile tiphati ta vona a ti le ku kuleni COSATU yi ka tripartite alliance se swilo leswi swi onhe ngopfu ene a yi fanele va swi voni khale vakulukumba ku swilo leswi va nga swi lunghisa ku yini ku nga fiki laha va lahlekeriwaka hi leswi swi kumekaka swi va swi karhatile ngopfu botpet loko mi vona na ANC yi wa namuntlha na mito papa leswi ni nga swi vona ni mi twile buti wa mina khensa swinene ni ri inkomu 0860 nongona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kasi mi nga rivali ku ni tlhela ni vuta ku loko
ku timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu veri vavasati va le ku kumeni ngopfu mawayawaya va le ku kumeni tiposo ta le henhla swilo swa vo swi le ku va fambeleni sweswo swi kwatisa ngopfu vavanuna enhleka a ku na munhu la 0860002543 nangona ku ya fika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi hundzeni la yo ka heli duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula makumembiri timinete iseba ora yambiri kenseli mwingisoromene loko hi lombe ndleve ku ringaringisela loko a movheni yale ya manyunyu na khensa swinene movha yale wa swi vona weku ndzi khandziya ka yi va ku ya ka hina yi kavanani khenseli swinene loko mi hi lombe ndleve tindlela hinkwato ku ngoma Bushbuck Rich hi ndlela yaleyo tshemba a bush antivi ku ri vanhu vo khola lera ra ku hi ta tiphina la kona na ha vuli hileswaku so xavana mathikithi n'wina mi vhotela ku tinqambi ta n'wina ka swiyenge hi ku hambanahambana ka swo tsundzukani ku vhota swa pfala hi ti 12 ku nga vhiki ri a xikarhi ka vusiku ivi hi ta tlheya mahlweni hi vhotela ntsena leriya ra most popular tshamani mi ri endleve mi ta twa ku swi fambisa ku yini hi ndlela yaleyo handle ka sweswo xavani mathikithi 200 rand a computer ticket mi ti xavela thikithi hi ta va na n'wina a ni tivi ku ma VIP ma ha ri kona ke kusiku ma nga pfuriwa loko ri nga sipela se ya ku xavo ya xitalo se a ni tivi ku ma ha ri kona ke VIP liya yi ku kumisaku laha yi nga ta kota ku paka kona laha yi nga ta kota ku loko i tshamini kuma na swakudya swa namadyambu leswo hayi leswo nwa leswo nwa hi nge mi koti ha swi tiva ku kambe loko mi ta movha mi twa mi lunghisi ku mi ta kota ku ya ku mi ti xavela mi tshama laha mara siku leriya na swi ri nga se fika na swi vona ku ta ku ri njhani kambe amukeleni n'wana mingiseri loyi 0860002543 nhlekani hayi minjhani buta mina yi pfukeli n'wina minjhani hayi va na xikala vito la tani inkomu xikala vito leswi ti vonisaka swiswo la tinion ti nga fika ko or xiyimo lexi hi nga fika ka xo i mhaka ku ANC leyi tivaka yo yi mbale dzovo ra nyimpfu i mhezi a ka ha ri yona ANC leyi hi nga yo yi hundzuke muxengi yi xenga vaakatiko yi xenga tiyunioni yi xenga na timembara ta yona good pet loko mo languta thikera leri nga tshika ntirho ri ya va mukhanselara hi 1994 na muthara supheka laha ri khome 1 million i li phuli namuntlha va le ku rileni tiyunioni ti ya kuma timembara njhani na EPWP ya tendering system tendering ti swi vona ma ANC va na tithendara ta va na munhu a nga membara ya union suku ya joyina va mani ku endla kwalaho swi vula ku ti-union a ti hume ka alliance ya ANC i swi va ka tshama na ANC ti-union na kumbe ti endlaku mintirho ti hi endlela mintirho hi kota ku ya tirha va ta veka milawu ya right mi vula yini lomu ku union yi endla ntirho hi ku union a yi endli ntirho phela union yi yimela vatirhi loko va karhi va yimela vatirhi sweswi swilo swi cincile le ka democracy 30 years va cince maendlelo ya swilo sweswi va vhotela ha mani ku ANC ya vaxenga yi endla tithendara namuntlha vatirhi va ANC va le ku rileni lava dlayeriwaka medical aid un'wana wa mukhanselara u baga Ben Boy na ku n'wi hindza laha hi mhaka ANC na nga tshikisiwa ntirho va ku ta tirha lava nga tlhela va tirha va kumbe ti-pension sweswi kambe i lo langa phela i lo langa loko sweswi mina na va ni ri thicara loko sweswi va no hlongoriwa ka Munghana Lonene ivi ni ya va Daka Boy mi ta ku ANC hi ku ni yo teka xiboho xa ku tshika ivi ni ya va muhaxi okay ni swi veke kahle ANC yi xenga munhu un'wana na un'wana a hi vulavuli hi ku langa sweswi hi loko ANC yi xenga na timembara to le Thuli House va tirha njhani va ka ti-medical aid yi karhi yi rhana government swilo swa ANC va Ramaphosa na van'wana va fanele ku tlula na vandla which vanhu lava va lute mali ka government va heta va luta mali ka vandla leyi va luta kaya hi mhaka vukhamba etiko ri nge yi helo hi tenge ho cinca meri va fume ku ndla njhani ku tlula na vandla va luta ka government va heta va luta na le kaya phela khampani yi va na le kaya ri nga koti ku yiva le kun'wana ni mi twi inkomu kambe ke
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Ala ku miya inghenisa swa ku mi ku he va yive hi swi vuriwe hi khalanga na ngheni helo ku vula va yingiseleri va lava hi va nyika nkarhi wa ku va tisa mavonelo ya vona kambe ntiyiso wa mhaka i ku ku na vatirhi lava a va kha va kombisa ku vilela kwale Beachwood Hotel hi timhaka ta swa miholo ene a ri sungula swilo leswi va koho ku hikokwalaho ka yini swi nga ololoxiwi kumbe swi nga ololoxeki a ni tivi un'wana mingiseleri loyi ni hleka ayi khalanga mpfukeni papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile i Mike Balola ka Mahoni enkombo ti Mike khalanga ku na problem la a ni swi tivi ku hambi sweswi va nga hlangana kwele a Boksburg ku ta va na ti-resolution ANC ku vulavula tiso ya ha vurhangeri leswi ni swi vonaka ka vandla leswi ko va leswi va swi vitaniwa ku retracting of leadership munhu i susiwa hala a yisiwa hala loko a tsandzeka hala a yisiwa hala ku hava xi xo disturba ku fana na loko mi vona vanhu lava mi nga va mandate from the branch level va ya ka ti-position ta le henhla mi va nyiki mandate famba ni ya hi vulavulela famba ni ya tirha leswi na leswi va fika va endla swilo swo hambana na leswi mi nga va ri na swona mina hi ku ya hi mina a ni ta ku vaakatiko loko a swi koteka hi panicha vandla leri ta kota ku swi vona ku swilo leswi va nga ku swi endleni swi humeleleni ene hi tlhe hi vuya hi ta hi ta rila endzhaku ka loko hi va ni matimba swi fana leswi a swi endleka loko ha kula khale vakokwani va hina va ri na xitalo xa ku no nyama yi bolangi yo vunda yi vandzekeni yi ta va kahle ri mida yi amikaratambeni futhi and this is what is happening at this organization vanhu va le ku vavisekeni but still ha tlhela va nyika matimba a ku na ti-position na nchumu khalanga leyi nga ta va kona leyi vo hlangana va bula leswi va bulaka swona but at the end of the day a ku nge vi na implementation ANC na tipholisi tin'wana ta powerful ngopfu loko vo implementa tipholisi leti va nga na tona a ku na organization na yin'we va ta tshinela kusuhana na vona yi va challenge ku teka matimba ya vona mara ku na nchumu va nga ku swi endleni ku nga va ku ri yini ma ha ri kwala ka ku milawu ya mafambiselo ya vona ya xiyimo xa le henhla ku nga va ku ri yini xi endlaka ku milawu yaleyo ya mafambiselo yi nga simekiwi yi nga landzeleriwi ku yi ta tisa swintshuxo leswi mi hleketaka ku swi nga va kona loko yo tshika yi landzeleriwini. I think loko a wu kuma voya va vutisa ku va tsandziwa hi yini va hi hlamula ku i yini swi mi tsandzaka ku va mi kota ku implementa swilo leswi mi fambaka mi swi vulaka laha ta swi endlela vanhu a ku na reason va nga mi nyika byona ko va vu-greed swa ku loko swilo va swi fanele swi ya vanhwini swi fanele swi ya ka munhu wun'we swi tele ngopfu hi swi vonini swi kha swi endleka you raise those issues khalanga va ta ku byela ku there's internal process of the organization mi fanele mi landzela ti-internal processes because you are a member of the organization and it is wrong a ku na nchumu xi nga endlaka va nga implement vo biha timbilu a va lava ku implement and we tell them on a daily basis but this is wrong so na kwele va nga kona va right lava nga ku toyetoyeni kwele handle ku la ta va komba ku n'wina a ku na nchumu mi nga ku xi endleni mo la ku hlangana laha mi nwa kofi mi dya ti-lunch mi famba mi ya kaya mi tlhe mi fika mi nga implement nchumu kambe swi nyika xifaniso xa njhani loko ku vi loko va hlangane laya va hlangane na president wa tiko loyi a nga ri ku president wa vandla ntsena a tlhela ku va president wa tiko a kambe a kha a famba ka vandla leri ri vatirhi va nga ri ku holeni tiko ri ta ndlisa ku yini president leyi vulavulaka hi yena a ri rona god gift munhu loyi vulavulaka hi yena ku na swilo swo tala ngopfu leswi a swi fanele swi implemente swi nga implementiwangi ta mi nyika example you go and check the calendar 2019 hi January 2027 28 29 na the 30th president wa ANC president wa tiko was in India New Delhi ku na swo tala ngopfu leswi a swi fanele swi endlekeni ka that meeting nga va na wona leyi a swi endlekangi na namuntlha sweswi so I can't say ku ri maybe kungu ra yena ku lata
create-iwa mintirho vanhu va ya ku tirheni tikweni leri, that I can tell you ku ri it will never happen. Because loko a ku ri ku himpela va na ntiyiso ku va lava ku tumbuluxa mintirho la tikweni leri, na ha vula ku hi 2019 mikhilo hi nga tshame va na wona New Delhi, India, a ku vuolo wa fanele ku ta create mintirho la tikweni leri, but a swi endlekangi sweswo. That's why ni ku na kwele va nga hlangana kona vo hlanganela ku la ta bula na ku la ku dzumba, a ku na nchumu nga ta xi implementa vanhu valava, nothing. Nametri 0860 002 543 a ku ndleka yini New Delhi? N'wina mi nga swi landzelerini hi kota ku mi vuya mi ta hi byela n'we van'wana ku mi a ku ndleka yini New Delhi, a swi tshembisa ku ta humelela yini ivi swi nga ndleki. A hi amukeleni laha nhlekani Ahe Khalanga papa ya ni la ku ta ku khedza nyana sweswi ni vona Ranchifili i member ya parliament ya rixaka. Ni la ku vulavula hi timhaka ta COSATU ka xivutiso xa ku why yi kumeka yi karhi yi nga ri na ku kula. Lexi xi kumekaka xi karhi xi endla ku swilo swi va hi xiyimo xexo i mhaka ya ku loko va ha ri na lembe rin'we tinyimpi leti va nga tilwa hi lembe reriya rin'we ro sungula, hambi va ti winile hambi va ti luzile, na namuntlha leswi ku nga 40 years ka ha ri na ti-problem tetiya va nga lwa tona ka ha ri lembe ro sungula. Se swa tikomba ku na vudwafu byin'wanyana lebyi byi endlaka ku vanhu va kota ku swi vona ku ri a ku na ku ya ahelo. Why ku kumeka namuntlha lava va nga va tirhela hi lembe ro sungula loko ho va teka hi fika hi ku a va veki ti-challenges leti va nga hlangana na tona, va ta fika va ti veka ku hi leyi na leyi leti khampani a ti endlela vatirhi. Vona va ri vayimeri va vatirhi mi ya ka 15 years mi teka va 15 years va ta vulavula xilo xin'we, mi ta ka 40 years. Why? Hi mhaka ya ku ri swilo swa vona swi kumeka swi karhi swo yima ndhawu yin'we, a va lwi ku za swi ya fika ka legislature laha swi kumekaka swi karhi swi ta nghenisiwa officially ivi ku va na implementation leyi vona va nga ti-inspector ta yona ku ri leswi swi nga ka legislation swi kona ka ku swi le ku practice-weni na. Ivi loko swi nga practice-iwi va vona va yimela ku vatirhi hi ku yisa ti-case, hayi ku yimela vatirhi va tisa ti-case ivi va ya ti yimela. Ni ta mi nyika xikombiso hi JICS leyi ya Judicial Inspectorate for Correctional Services leyi langutaka timfanelo, malunghelo, swiyimo swa tijele, madyelo na hinkwaswo. Yi tirha ya khumba legislature ku va na official amendment le ehenhla loko swin'wana swi nga amendiwi swo repeal-iwa swi humesiwa ku ri a swi humi swi kokiwa. Hi swi vona hi yini na tijele namuntlha hi mhaka ku komba ku ri vanhu va lava va yimeriwe kahle, swilo sweswo swi fambisiwa swi ya fika makumu. Tijele ta hina ti tele ku manyaniwile hi mhaka ku vuyimeri byi meka sure ku timfanelo ta vanhu lavawani ti nga kandziyeriwi. Se loko va ta haleni ka hina hi fika ku hi ti khiyela tindlwini ivi va lava ku tshova va nga swi koti, va twa va xaniseka ivi va hi kuma handle va hi ba koho ivi va kota ku tlhelela le va nga na vayimeri. Se loko COSATU na yona a yo va na matirhelo lama ma fanaka na JICS, swi vula ku ri a hi nga ta va hi fikile laha hi nga kona. Kasi se mi vula ku yini mi hehla ku loko tani mi twe kahle ku ku nga va ku ri na ku xavisiwa ka vatirhi ivi loko vatirhi va nga yimeriwi kahle swi endla ku va nga ha vi na ku tsakela ku va swirho swa mavandla kumbe swa minhlangano ya vatirhi ngopfungopfu COSATU. Kona kwalano hi mhaka ku hi hundze koho laha a nga ta fika a vulavula na n'wina a ku hayi case leyi ya twala ene loko ni yi vona hayi leyi hayi yi lava ku yini yi clear. A vulavula language ya leyi namuntlha hi tsaka hayi boha majesi futhi ni tlhelela ka hi ya dyavusi. Mindzuku hi rindzele ku case yi ya ku fambeni hi ta twa swin'wanyana. Munhu se i cince language ku komba ku va fikile lava kotaka ku endla leswiya swa brown envelope ivi va kota ku kumeka va ka a va lo fika ivi va n'wi nyika xifaniso xin'wana lexi loko ka ku yi clear a nga xi voni. Iva a swi langutisise kahle hi mhaka ku ri loko ku ri ku a nga swi voni leswi va nga n'wi nyika swona loko hi ta na swivutiso swa ku se loko swi te tani swi ri yini hi mhaka ku loko ku lweriwa timfanelo ta mina ni ri mutirhi ivi ni tirhisiwa tiawara to talo ivi ni fika ni tlha ni nga holi mali leyi lavekaka ku ri ku Labour Act yi kumeka yi karhi yi swi vekile ku tiawara ta munhu hi vhiki hi letiwani ivi loko hi yi tisa a fika va yima ku ma yi vona na act ya kona hi leyi
se lexi ya ku xi ya cinca act leyi humaka legislature i yini envelope envelope va xo cinca swi fana na yona ANC leyi namuntlha va nge yi le ku vulavuleni ku koreketa a ku na koreketa ka nchumu hi ku a ku na vurhongo bya nchumu lebyi va nga byi endla leswi va nga swi endla i ku tiyimisela ku va na nsele va ri na tihanyi mi ta va vona hi loko vo vetuta ti-president namuntlha va ku laveka stadium xintshwa xi nga akiwa namuntlha xi hela mundzuku hi mhaka ku ta ti-president ta matiko laman'wana ku komba ku ability matimba ya ku endla swilo hi swi vonini na le ka G20 ku kharisiwini la mapatwini na va Johannesburg a va nga swi voni masiku hinkwawo loko va ta va famba va tekela vafana lavawani na mihandzu leyi va yi xavisaka laha vo ta swi vona namuntlha ku fane ku va clean va swi vona va swi tiva va swi kota mara hi ku a va na rirhandzu ka vatshami va South Africa va na rirhandzu ka ti-envelope leti va tikumaka va muka na tona ku ri i miholo ya vona na leyi tisaka sweswi yi tisisaka swona swi endla ku tiko ra hina ri tlhelela ndzhaku hi salela ndzhaku swinene hi ku a va na rirhandzu ka hina na leswi va nge va le ku lunghiseni a va lunghiseli South Africa n'wina vanhu va lunghisela ku ANC yi khidzame hi matsolo kumbe yi nga tlakuka ma swi vona hi swona sweswi swi endlaka ku va kumeka va kha va yinana va teri loko va nga hi tlhogomeli mina na loko va nga hi tirheli na va pfumela ku a va hi tirheli hi ku va swi vonile ku hi va tshike khale malembe ndzhaku mara a va ri na ndlela ya ku tivhoti hambiloko hi vhotile hi va cincile va na ndlela ya ku yi ta tshama yi ri mahlweni sweswi swi va tsandze hi ku kokwani Zuma loyi a ri na vandla vugevenga bya tivhoti a nga ha ri na vona a vula ku loko ko ndliwa leswiya a hi swindla ku ta fa munhu ivi ku ya huma tivhoti ta mampela leti nkarhi wun'wani ti nga na malembe tivhoti tinharhu leti nga hundza a hi vhotisa swo hi nga ha va vekangi mara hi mhaka a va ndlela hi swa Afrika ku va ku Dimitri se vile ku politiki ta tenga ngopfu yaleyo yi ta va ri ni nga yimela mina ni nga yimela tivhoti ta vanhu leti nga kumeka nhoveni why ku nga va na vulavisisi ku leswi hi nga vota ka ti-voting station why ku ya kumeka ti-ballot paper nhoveni swo tekiwa swi pfalapfariwa swi vekiwa hansi ti nga ti thumbiwile vahloti va ti thumbile Dimitri hi nga wisiwi Dimitri 0860002543 mhaka leyi na munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela ale mangazimi hi sonto lota mi hi kombe hayi hina va hi nyiki mathikiti na hina va zi va hi nyika a yini hi xava mathikiti loko ma herile na loko mi lava ku hi seketela mi swi vona ku hayi hi lava ku seketela khalanga xavani mathikiti xavani mathikiti hi hlangana a Thulamahashe Stadium a hi amukeleni lava nhlekani khalanga mi pfukile papa hi pfukile nga ku vona a hi pfukela khensa swinene ni kombela ku va xitala vito mina nga ta tiyisisa ka liya ku vavasati hi vona ku va fambela kahle masiku lawa hi vo va kumaka mintirho ni ze ni tirhaka kun'wani ka yin'wani ya ti-institution tikulukumba ni nga ta va ni nga yi vuli hi vito layani loko ka department leyi ni ka yona from the directors senior managers and staff a ku ri vavasati majority ya vona mi kuma kumbe i 1 kumbe 2 wanuna around 12 wa ti-post ti thoriwe kha hi tirha xikarhani kwalaha ka 12 leta wa ti-post only 2 wa vanuna va nga thoriwi a ku nga ri mhaka ya ku mintirho ya ko yi lava vona lava nga thoriwa vaxisati a yi nga specify gender mara ko va ku swi kombeta ku vavasati hi vona va nga na laki ngopfu nge vuli ku va thoriwa ngopfu to va na laki ngopfu ka ku va kha va kuma mintirho hi ndlela yaleyo so vavasati masiku lama swi va fambela kahle a swo va na mhaka ya ku kumbexani mi kuma ku vona va mi tlula phela mi nga rivali ku swa endla va mi tlula n'wimi ku laki hayi na leyi hi nga yi vekisa sweswo ku va hi tlula ka loko a ni le ku vulavuriwini i khalanga a va vuyi va vuya ndzhaku va ku loko i mi tluli hi timaketi tingani kumbe wa wu vulavulanga va vulavulile swi tiviwa tanihi phanele sweswo se mi henhla ku yini a ni hehli ku yini no tiyisisa ku va na laki ngopfu masiku lama vavasati ande laha ka ku balansa gender ni vona ingaku ka ha balansiwi gender se ku transformiwa from this gender to other gender in terms of preference
swi nga swi vula yini swi nga swi la ku se gender yi balansekini na swi vula ku ri loko rin'wana ri nga fanele ku tiyimela laha langutele ku thoriwa simple as ABCD let me tell you ya swona inkomo ve loko rin'wana u na time hi la ku va na nongonoko lowu hi nga ta vulavula hi swo leswi thwi sweswo ntsena ku vavasati va le ku hanyeriweni kambe sweswo awuri ya mbirhi henhla ka hloko mangu emisava nongonoko ku humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa kasi ke mina ni khala nga Pat Mathe la hlangana nongonoko lona kambe munduku kambe sweswi sesilili hila na mahungu emisava ya awuri ya mbirhi ya sesilili eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela